ja ne smijem da se sjetim te utakmice. Meni je drago da Emi Žake je to javno priznao, jer je Emi Žake na poluvreme, to mi je rekao moj igrač Dešam, a potvrdio mi je Desailly, isto tako moj igrač, je rekao, ljudi, mi njima ne možemo ništa. Oni tako dobro stoje. A ja s druge strane sam rekao, sad su gotovi. Ma sine moj, Asanović odlazi lijevo, a ja cijeloj klupi vičem gol. I svi me gledaju, ja vičem gol, jer sam znao gdje lopta dolazi, gdje će uzeti, to smo vježbali. I to je, ako sam ja vikao 3-4 sekunde prije toga gol, jer sam znao da to tako mora biti. Čim on odlazi tamo, Šuker zna da lopta dođe ovamo. I to je nešto što je nebranjivo, jer iz ove pozicije biomehanički abnormalne, to je samo on mogao. Kad je potpuno okrenut u ovu poziciju, posla loptu neočekivanu, nenadanu, za koju Šuker savršeno zna da dolazi tamo. I tako je taj gol proglašen najkompleksnijim, najsavršenijim, jer je sinhronizacija 3 igrača stavljena u jednu misao. To je tako u našem trenerskom poslu dobro poznato. Gledaj, vježbalima, to je instinkt, nema tu vježbe. Jednostavno vidiš ga krajičkom oka da je on tamo i pretpostavljaš da će Guza biti tamo, jer Guza zna, drago mi ga zva Guza zato što se nikad nije naljutio i nema se razloga naljuti na mene, jer mi jednostavno taj naziv prema njemu, jer je nevjerojatno kakav instinkt ima. Zaprimi loptu, pogledat, dat gol i tako. To je trajalo kratko. Užasno kratko. Ne traži se alibi, ja sam imao svojih problema, ali ako si izašao na utakmicu, onda moraš prihvatiti sve ono što ona nosi. Moja greška napravljena na zdrav način, u smislu nezdrava greška, ali na zdrav način. Ja sam u tom trenutku bio zdrav igrač jer sam bio na terenu. Da nisam mogao biti na terenu, onda ne bi bio. Ja sam razgovarao s rekao sam da osjećam tako neke probleme, ali on rekao si ti izađi na teren, stoj, ali nema veze. Iako to nije njegova greška što sam bio tamo, to je izričito moja greška, ja sam rekao da je to nedopustivo i selavi. Francuzi su otišli dalje, prebrzo su nam zabili taj gol. I to je, ja kažem, svjetsko prvenstvo je s moje strane vjerojatno najbolji period mog nogometnog života. I u smislu rezultata, i u smislu moje igre, kvalitete igre, jer je bio to najkompletniji nogomet koji sam igrao. Ali je obilježen, nažalost, tom greškom koja je tako, ostaje kao jedan ožiljak. Ne daj Bože da ni u jednom trenutku neko misli joj Zvona je kriv za to što smo izgubili, tako to, svi smo krivi koji smo na terenu, svi pobjeđujemo i svi gubimo. I normalno da, kom je najteže je Zvoni. Kad je Turan nam zabio, ja više šta mene više boli, nešto je napravio grešku Zvone ili Jarni koji je mogao biti faul, nego što nam je zabio Turan 2 gola. Nek nam je zabio Thierry Henry, nek nam je zabio Zidane, ali nam je zabio Turan, čovjek koji ne zabija. Znači nešto je njih ipak htjelo da lopta jednom drugi put uđe u malu mrežicu i nešto nas u toj utakmici nije htjelo, eto. Sve smo imali, ali nismo završili, nismo stavili točku na i vidit ćemo možda u jednom drugom svjetskom prvenstvu ćemo moći napraviti. Zinedine Zidane, pazite, možda i izravno Zidane i suđen je već prekršaj, tamo je ostao ležati jedan naš igrač. Štimac protestira kod Čileanca Galveza, zašto to nije signalizirao, i da vidimo to će Laurent Blanc dobiti crveni karton Laurent Blanc. Ok,
igra se utakmica i sve ok, mi imamo još uvijek aktivan rezultat, jel tako, 2-1. I dođe u 16-terac i ja čuvam Blana na prekid, jel tako, i kako se igrači čuvaju, tako da ga malo ga držiš, jel tako. Međutim, nije to bilo ni za kožu, niti ružno stavio ruku. On je s jednom svojom rukom mene opalio, čadno s lijevom i desnom, opalio me s jednom rukom po ruci, kao maknom ruku, i s drugom me ovako udrio ovdje. Sad, on mene nije nokautirao da sam mora pasti. Ali meni nije istina što je kasnije pričao da je lagano. Nije, to je bilo, recimo, ovako, ovo, sigurno. I onda meni u tom trenutku panike, znaš ono što ljudi kažu, u taj sekund prođe ti sve kombinacije, kao oni kompjuter neki najbolji. Kako oni šta sudac tu radi, od 10 puta šta napravi 9 puta. Dođe žuti, živili, njega boli briga, meni je drugi, znači, bum. I kontam šta ću, koji bi ja krenuo štimac padni, šta ću ja dole. Ja se nisam uvatio, jeli, za ovdje, ja sam ovako stao. Nisam uopće razmišlja, hoće li on njemu dati, ja volio da mu ga nije da, jeli. I on za njega da mu crveni. Mislim, ja sam išao spasiti sebe. Za nešto što nisam stvarno, moja jedina greška je bila što sam ga čuvao. Mislim, ko čuva igrača ovako, što sam ga čuvao, evo ovako. Jedina greška, eto. Žao mi je kasnije, onda su Francuzi od toga su napravili dramu, mislim, tu je bilo, jer su neke moje izjave su krivo prokomentirali, kad sam ja rekao da mi je žao Blana, jer mi je dragi igrač i žao mi je što neće igrati svjetsko finale. Oni su rekli, oni su napisali, da sam rekao da je meni žao što sam napravio. Nema veze. Ali to je bilo, nazovimo se digla tolika hajka jer je to bilo u Francuskoj, jer je bilo polufinala i domaćin i sve to i nema veze, jeli. Iako sam ja na kraju sam i pomogao, jeli, jer su dobili finale 3-0, da igra Blan, kako god je fantastičan bio igrač. Možda bi dao autogol. A ne, čekaj, jel tako? Možda bi dao autogol, možda bi Ronaldo dao 2 gola, onaj LeBeuf je igra dobro. Da mi trebali dati oni orden. Is replaced by number 8, Robert Prosinečki. Čujte sad, kad sam ovako iskren, jer više mi niko ne može reći, Prosinečki je prije toga bio povrijeđen. Bio povrijeđen i to je bila moja dilema. I to je apsolutno strateški neopravdano što sam ja napravio. Jer kad ekipa ima igrača manje, onda je najbitnije uvesti onoga koji će osigurati takozvanu pas igru. I onda se manifestira deficit čovjeka kojeg nema. A ja uvodim Marića mjesto Prosinečkog. Pogreška. I nema dvojbe, ja nemam tu nikakve mogućnosti da kažem ovo i ono. Pogreška, pogriješio.